Pozdrav svima! Danas ćemo praviti đevreke. Za njih će nam biti potrebno 2,5 šolje brašna. Istom tom šoljom dodajemo vodu, mlaku, znači 1 šolja vode na 2,5 šolje brašna, kašičicu soli, kašičicu šećera i pola kvasca, znači oko 20 grama ako koristite svež ili ćete suvi, onda stavite ceo. Tome ćemo dodati još 2 kašičice maslinovog ulja. Od datih sastojaka zamjesit ćemo testo za naše đevreke i ostaviti da odstoji oko sat vremena. Za to vrijeme ćemo propržiti oko 100 do 150 grama susama u kojima ćemo posle posipati đevreke, odnosno valjati ih u sus. Ali pre svega toga idemo umesiti. Umesili. Kao što sam rekla, ostavljamo ga sat vremena pokrivenog da testo naraste, pa onda pravimo dalje đevreke. Sada kada nam je testo naraslo, kao što vidite, izvadit ćemo ga i podijeliti na 4 dela, odnosno 4 loptice i svaku još na pola, znači ukupno 8 loptica. Od ovih 8 kuglica, znači svaku ćemo razvući na približno istu dužinu. Sada kada smo razvukli ove naše trakice za pletenje, znači kraj jedan sastavimo i jednostavno upletemo testo. Sastavimo drugi kraj i spojimo ih ovdje. Dobro. Razvučemo i tako uradimo i sa ostatkom testa. Ja volim ovako što bolje da ga upletem. Sljedeće što radimo je da ćemo komplet đevrek umočiti u vodu i u proprženi susam. Da se to što bolje nalepi, prebacujemo u tepsiju. Ja ga umočim i s jedne i s druge strane da bude što više susama. Znači napraviti razmaka ipak u tepsi, jer đevreci će još rasti zbog kvasca. Ovako pripremljene đevreke možete od gore još posoliti, naravno ko kako želi. Ostavit ćemo ih tako barem još pola sata da oni lepo narastu, a za to vrijeme ugrejat ćemo rernu na 200 stepeni, na toliko stepeni ćemo i peći, nekih 20 do 25 minuta. Idemo sada uključiti rernu. U rernu zagrejanu na 200 stepeni stavili smo naše đevreke i sad, kao što sam rekla, pečemo ih 20 do 25 minuta, odnosno opet zavisno od jačine struje pratimo dok ne budu one zlatno rumene boje. Da su pečeni, naši đevreci izgledaju ovako. Znači dovoljno je nekih 20 do 25 minuta plafon i dobijete ovako lijepe đevreke. Koliko vam se svidao ovaj video, vi naravno zapratite Aninu kuhinjicu i do sljedećeg videa. Puno pozdrava!